بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بجاري جديد خوشكو برات خير بسلمان الزنجيرة حق ما فدا دي بحث حق دايكو بابا كين سرما حق دايكو بابا حق كين أظن رب العالمين قرآن بيروزات بجيتا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أي محمد ربتا أمر تكر كتو عبدينيا كسيناكي جبليوي برستنا كسيناكي جبليوي بشتنجي وبالوالدين إحسانا والوسط شاكي اتقل ديكو بابا. رب العالمين جل وعلا بشتي حق خوا بحث حق ديكو بابا كر الفيديو دياركو هندي حق ديكو بابا أنا حقك مازنة سر هر كسكي وكو ديكو باب هي يان ايكش هردوكا هي بتنم بزانين كو حق ديكو بابا حقك مازنة رب العالمين جلجن جيا داي وروصل بتنم بزانين كو حق شاكي كرن جل ديكو بابا مازنترين ايكش مازنترين واجبات انا ايكش مازنترين واجبات او كنت جل ديكو بابا تخاي باش با رزيله بگره وهالوصا ايكش خرابترين قلناها وهالوصا مازنترين قلناها او تنقل ديكو بابا يه خراب وهالوصا هنديك شاكيت قل ديكو بابا انا اجتهادا اتريكا خديدا چتره و مازنتره و بخیرتره هر وکی کو صحابیک تیده پیغمبر خود صلوات خود سربن و ازنجت خازیتن بو هنده داوکو جهاد گل کت داد گل بشتا غزای پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوته احی والداک اریدیکو بابتا ادساخن پیغمبری صلوات خود سربن بسیاره هنجه کر اوی گوته نعم گوته بله گوته ففیهما فجاهد تو در حق وان دا جهاد بکه یعنی هر رزیل و بگیره خدمت وام که اوهانه بوده اش جهاد ترکا خودی دا چطره ویرد دیاد بیتن که هندی که رزگتنا دیکو بابانه هندی که حق دیکو بابانه السر ما حقه که مازنه حقه که واجبه هر کسی کشمه لازمه اوی حق هنه ادا کتن چونکه او کسی وکو حق دیکو بابا ادا نکتن دش توشی عذاب خوده ایتن و هر واسه چونکه راضیبون خوده یا دیگر راضیبون دیکو بابا هر وکی پیغمبر خود صلوات خود سابن حدیثه که در ما بحث کتن ادبجیتن رضا الله فی رضا الوالدین هندی که راضیبون خوده یت راضیبون دیکو بابا دا اگه دیکو بابا تشتر راضیبون سبب که بو راضیبون رب العالمین ادبتن بزانین حق ديكو بابا سرما جلكن هندك شو حق لازم أم شاكي جل ديكو بابا بكين هم دل خا هم أخفتني خا وهالوصا بعمل خاجي هل وكي احتاط القرآن بيروز دا رب العالمين جل وعلا فتند هني آمادك آماجة بيداي كو هم دل خا حج ديكو بابا خا بكين وهالوصا أخفتني جان وخفتنت بيرز در حق واندانكين هل وكي رب العالمين جل وعلا بيجتن ولا تقل لهما اف هن حتى كلمة اف اجي در حق ديكو بابا دا بكارنا اينن سلفت بيجن هجا كلمة كشفيك امترهبا دا او كلمة ايتا بحس كرن بس حتى كلمة اف جي إنسان بصلمان في در حق ديكو بابا خدا بكارنا هينيت وهالوصى رب العالمين بيجتن وقل لهما قولا كريما هنا أخفناك جان أخفناك برز در حق ديكو بابا خدا بكار بينن وهالوصى رب العالمين بيجتن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة بعمل خاجي لازم أم رحم بين وهالوصى أم توصى بين خاكيم كين در حق ديكو بابا خدا وبشكل كي وصى تعامل قلب كين كو هست بهندت كين او هست بهند بكن كو امي رزيل واد گرين وهر وسط بيتن امزانين اخفنيت كريت در حق ديكو بابا دا خبر اويتاني دي بنا سبب اجزبون خود اشما وهر وسط بيتن ام شكر ديكو بابا خابكين هل وكي رب العالمين جل وعلا بيجتن ان اشكر لي ولوالديك بيجتن شكرا من بكن وهر وسط سباسيا من بكن وهر وسط سباسيا ديكو بابا خاجي بكن وهر وسط بيتن ام رزيل ام دعاء ديكو بابا خابكين بردوام دعا بوده که بابت خبکین و هر واسه لازمه ام بزانین که پشتی مرنا دی که بابا جی هندک حق تو یل سرمه هی حق دی که بابا او پشتی مرنوان تو دعا بوان بکی و هر واسه اگه دینک سر هیا تو دینوان ادا بکی هر واسه اگر کفارت تشتکل سر هیا تو کفارت هنجی بدی پیام من دماهی که بو هر کسی که وکو دی که باب هی
ريزل دايكو بابد خا بگريتن تلفوناوي فيسبوكاوي لعبو لهوتوي نبنا سبب عيز سكنا دايكو بابا چونکه في زمان ما مع الأسف جالكش خلقي جالكش جنجا سبب أفان لعبة إلكتروني وان لعبة تافه يعني برزية كازيدة يعني در حق ديكو بابد خدا كري دعاش خودت كم رب العالمين رحمة بما بتن والمبكتكو ديكو بابد ما اشما راضي بن وصلى الله وسلم على نبينا محمد.